kratka priča o sranju. Jednog dana su bik i fazan bili u polju. Bik je pasao, a stari fazan je uklanjao krpelje sa njega. Savršeno partnerstvo. Pogledajući jedno ogromno drvo na ivici polja, fazan, koji je već bio pred kraj svog života, reče: "Avaj, nekada sam mogao da odletim do najviše grane ovog drveta. A sada u krilima nemam snage ni da stignem čak ni do prve." Bik ga pogleda i nonšalantno mu kaže: "Pojedi samo komadić moje balege svakog dana, pa da vidiš šta će se desiti. Za 2 nedelje ćeš stići skroz gore na vrh." "Ma daj, ne lupetaj, kako je to besmislica," reče fazan. Bik onako samouveren kaže mu: "Probaj pa ćeš videti. Celo čovečanstvo se služi sa tim." Neodlučno i kolebljivo, fazan poče da kljuca. I gle, već prvog dana je stigao do prve grane. Za 2 nedelje je uzleteo do najviše. Smestio se tamo i počeo da uživa u vidiku. 200 metara dalje, jedan stari seljak je video debelog fazana na vrh drveta. Izvadio je svoju sačmaru i oborio pticu. Naravoučenije ove priče. Sranje te može dovesti do vrha, ali te nikada tamo neće zadržati. Dakle, možete da se ubacite u kakve god loše akcije hoćete da biste postigli svoj cilj, ali problem je što to ne traje dugo ukoliko na svom unutrašnjem stanju niste radili sistematično i posudno. Bilo koji spoljni faktor može da vam sruši uspeh koji je sagrađen na lošim temeljima, odnosno na sranju. Oluja može da vam sruši drvo na glanc novu kuću. Šef može da vam da otkaz. Partner da vas prevari. Pa čak i da vas ne prevari, preteća mogućnost da će se to možda jednog dana dogoditi je pravo mučenje. Često mnogo gore od samog čina prevare. Zato, sve dok je vaš unutrašnji život u ropstvu spoljašnjih situacija, strah od neizvesnosti će vas mučiti gde? Iznutra. Pa gde je onda izlaz iz toga? Izlaz je vrlo jednostavan. Promena percepcije. Sve što treba da uradite je da uvidite da je vaš život skrojen od vaših reakcija na spoljne uticaje. Tuga ili sreća, radost ili jad, teška muka ili ushićenje se događaju jedino unutar vas. Najčešća greška koju vidim kod svojih klijenata je u tome što ljudi uvek nastoje da se domognu radosti spolja. Možete da koristite spoljašnjost kao okidač, ali prava stvar uvek dolazi iznutra. Sve što vam se ikada dogodilo, doživjeli ste upravo u sebi. Ako vam neko sada dodirne ruku, možete da mislite da osjećate ruku te osobe, ali činjenica je da doživljavate samo senzacije u svojoj ruci. Čitavo životno iskustvo je sadržano u vašim reakcijama i akcijama. Ima li smisla onda ljutiti se? Ako se ti naljutiš, ljutnja postaje deo tebe. Ima li smisla tugovati zbog postupaka drugih? Ko je taj koji tuguje? Ima li smisla patiti ceo život zbog okolnosti iz detinjstva? Postoji tehnologija za unutrašnje blagostanje nazvana unutrašnji inženjering. Ukoliko postanete svesni svojih emocija, ukoliko radite sa njima i posložite ih tako da one rade za vas, život prestaje da bude ljuta borba protiv svih, prestajete da verujete u svoju tužnu sudbinu i prestajete da patite zbog prošlih događaja. Sve što je potrebno je da spremnost da se unutrašnjem prostoru posveti malo pažnje. Ne tražite izlaz iz tuge, ne tražite izlaz iz patnje, postoji samo jedan izlaz, a on je ulaz unutar sebe. Da je fazan malo razmislio pre nego što je krenuo da kljuca sranje, možda bi se još uvek zabavljao sa krpeljima na leđima starog bika. Razmislite o tome. Ako vam je potrebna pomoć da izvršite svoj unutrašnji inženjering, pišite. Kao i uvek, kontakti su vam ispod ovog videa. Vidimo se.
Wanna hear you go.